Ndagusuje kandi ngufeje byiza hano sura atandukanye cyo muvandimwe ukurikirana ryacu myira kuri yicana ho mukunda muri benshi. Nitwa Ajabu Marashingwa ikaze muri aya makuru yandevugwa muri Middle East ari ntambere komeje guhuza Amerika na Iran kuri uyu munsi. Bafatanije n'igihugu cya Israel havuzwe amakuru mashyashya yuko inkuru nziza nuko Iran yatangaje ko amato agera ku 35 yose yanyuze mu nyanja ya Hormuz nyuma y'imisi myinshi cyane inyanja imaze idakora neza. Muri ayo masaha 28 gusa ashize cyangwa se umunsi umwe wonyine haciyemo amato agera kuri 35 nkuko Iran yabitangaje. Ikindi ishinja yuko Amerika ikomeje kwituma ibintu bitagenda neza, ariko Iran ivuga ko kuba aya mato yaciye muri Hormuz 36 bitanga ikizere cyuko n'ibindi byagenda neza muri rusange. Ariko kandi Iran ikomeza kuvuga yuko hari icyo ishaka. Ikindi ibintu byerekana ko Iran igifite ijambo rikomeye cyane ndetse no ku bucuruzi bw'isi cyane cyane muri Hormuz, uko benshi bavuga ko Iran nta jambo gifite kuri Hormuz. Ariko kuba aya mato agera kuri 36 muri Hormuz byashimangiye ubuhanga budasanzwe n'ubudahangarwa Iran no kugifite ijambo rikomeye kuri Hormuz, ndetse no kuba uwashaka wese gucamo itabishaka yuko afatirwa ibihano. Kuko ejo hashize nibwo yatangaje ko umuntu wese uzaca muri Hormuz ataberewe uburenganzira na Iran, uwo nguwo azafatwa nk'umuntu wanyoneje n'amategeko. Kuko Iran yavuze ko ikizo uburyo bushyashya bwo kugenzura Hormuz, inashyira itsinda ryari rigenzura Hormuz, ndetse irangije ivuga ko igihugu cyose kizaca muri Hormuz kitahawe uburenganzira na Iran, icyo gihugu kizasanga cyafatiwe ibihano bikomeye cyane, ndetse kigafatwa nk'igihugu cyanyoneje n'amategeko. Rero uyu munsi ni impamvu Iran yavuze ko aya mato ku ikubitiro ya 35 nta kibazo na kimwe agize binyuze kuri ya mabwiriza atangwa na Iran, kuko aya mato yose yahawe amabwiriza na Iran atambuka Iran ibizi ndetse izi neza gahunda zose ko zimeze, adahagaritswe na blockade z'Abanyamerika n'ibindi bitandukanye. Yaciye ageraho agiye nta kibazo na kimwe abashije kugira muri rusange, bishimangira neza ko iyi gahunda Iran yatangaje ku munsi w'ejo yuko yashyizeho yo kugenzura Hormuz, ndetse ko ari strategy nziza cyane bizo yo kugenzura Hormuz n'itsinda ryari bikurikirana yuko ari mu ngamba cyane, kandi ko babyiganye ubushishozi kuri uyu munsi. Ni ikizere cyiza cyane cyagaragaye kuba aya mato yaciye muri Hormuz kuri uyu munsi muri amasaha 28 gusa atambutse kuri uyu munsi. Iyi ni nkuru yavuzwe cyane muri iyi minsi ikomeye cyane, nuko ibiganiro by'amahoro byenda gusinywa hagati ya Amerika ndetse na Iran kuri uyu munsi. Bishimangirwa n'iki? Bishimangirwa n'uruzinduko rw'umuyobozi umwe mu muri Pakistani, Minisitiri w'Intebe Asmail Munir amaze iminsi igera kuri 3 muri Iran avuga ku bijyanye nuko Iran ndetse na Amerika bagirana amahoro ndetse n'agahenge muri rusange. Ibyo rero uyu muyobozi Asmail Munir, Minisitiri w'Ingabo muri Pakistani, nk'umuhuza mukuru urugendo amazamo iminsi 3 muri Pakistani, we yishimangiye we ubwe ko aho abona ibintu bigeze n'icyo yaganiriye na Iran, icyo yaganiriye n'abayobozi ba Iran, Abanyamerika, ashimangira ko ibiganiro by'amahoro biri kugenda neza, kandi avuga ko mu minsi ya vuba cyane twajya kubona tukabona Amerika na Iran basinyiye ku bijyanye n'amahoro ndetse n'agahenge muri rusange nk'uko Al Jazeera yabyanditse. Ikindi nuko umuyobozi Asmail Munir we yavuze ko urugendo rwawe rw'umugisha cyane, kandi avuga ko ibyo yabonye muri Iran n'icyo baganiriye ko bitanga ikizere cyane, kandi kavuga ko bari kubyumvikanaho neza. Uyu muyobozi navuze yuko Iran ndetse na Amerika ibintu byose baganiriye na Pakistani biri kugenda neza ku murongo, kubera ko ni byinshi cyane yatangaje. Ariko kugeza uyu munsi nuko umugaba mukuru w'ingabo za Pakistani Asmail Munir, uyu ngo yarakomeye cyane, amaze iminsi yerekeza muri Iran, kuko amaze igihe ategura urugendo rwihariye cyane rwo muri Iran, agera iterane muri Iran kugera aho ashaka ibiganiro byagera ku mahoro kandi vuba cyane. We ashaka yuko rero amahoro hagati ya Amerika ndetse na Iran yasinywa byihuse, ko yatangaje ko ibiganiro amaze kubona hagati y'impande zombi, haba Amerika ndetse na Iran, ko bigana aheza cyane, kandi ko bitanga ikizere cyuko mu minsi ya vuba tuzabona amasezerano yasinywe kandi mu buryo bwemeranyijweho n'impande zombi muri rusange. Pakistan iri kugerageza kuba umuhuza mukuru hagati ya Amerika ndetse na Iran, ariko kandi igashyira imbaraga zikomeye cyane kuba intambara yahagarara ndetse no ko Hormuz yafungurwa. Nuko Iran ivuga ko hari ibikomeje gukorwa kugira ngo Hormuz igenzurwe neza cyane ndetse ibintu byose bigende nk'uko bishaka. Ariko Pakistan nayo ntabwo igeze hagarara, kuko yavuze ko ibintu byose biri kugenda neza cyane kandi yuko biri kujya ku murongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze yuko hari intambwe nziza cyane imaze guterwa hagati ya Amerika ndetse na Iran, ndetse ko mu cyizere gihari cyavuba cyane nk'uko Rubio abigarukaho, ngo nuko amasezerano yasinywa
ndetse yunga mu ijambo ryavuzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Asmar Munir, bavuga ko ibiganiro by'amahoro bigenda kandi bigana ku murongo kandi bigana heza cyane muri rusange. Ikindi avuga yuko ibintu biri kugenda neza kandi ko intambwe isigaye ari ntoya kugira ngo amasezerano y'amahoro asinywe nk'uko Mike Rubio yabivuze wo muri Amerika. Ikindi kandi amaze guterwa mu biganiro, ubwo ni intambwe na gahunda zimaze kugirwaho, yavuze ko intambwe imaze guterwa hagati y'ibiganiro ku ruhande rwa Amerika na Iran ko imaze kugenda neza kandi igeze ku rwego rwiza nk'uko Mike Rubio abigarukaho. Ikindi kandi avuga yuko ashaka ibintu byiza kandi byihuse, kandi ibijyanye no gukabya cyangwa se bitajye n'ibikenewe bizigomba gukurwaho. Avuga yuko kandi ibintu bimaze kugenda neza cyane kandi biri kugenda bitanga icyizere cy'uko byakemuka nk'uko uyu muyobozi wo muri Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abigarukaho. Avuga ko rero iki cyizere cyo Amerika isaba ndetse n'icyo ivuga n'icyo Iran isaba n'icyo ivuga ko bigenda neza muri rusange, abayobozi bari kubyumvaho kimwe uko Mike Rubio abivuga, bihuje neza n'icyo uyu muhuza mukuru yavuze Asmar Munir wa Pakistan. Mu by'ukuri bari kumvikana neza yuko amahoro yenda gusinywa ndetse n'ibijyanye no kuba intambara yihagarara no kuba Hormuz yafungurwa. Ari Jezera yagiye byandika byose muri rusange ivuga byose uko bihagaze muri rusange. Hari kandi amasezerano avuga yuko hagati ya Amerika na Iran biri mu mutego ukomeye cyane. Uwo mutego ni uwuhe? Uwo mutego ukomeye cyane ni uko Iran ishaka kugaragaza yuko ifite imbaraga zikomeye cyane, ariko kandi ifite imbaraga kandi ko hakenewe yuko ishobora kuba yakwigenga, ko ivuga ko igihe idakureho ibijyanye n'ibihano yashyiriweho ko bizagorana cyane. Kandi Iran ishaka yuko yagerageza ikagenzura Hormuz, ikagira ijambo rikomeye cyane. Kandi avuga yuko yo umutego wundi ari nuko ishaka gukomeza gutunganya ingufu za nucleaire. Bivuze ngo nubwo Amerika ivuga ko ibintu biri kugenda neza na Pakistan ikabivuga, ariko hari abasesenguzi bavuga yuko umutego ukomeye cyane nuko hari ibyo batarumvikanaho bikomeje kuba yaba inzitizi zikomeye cyane gikomeye ni ukuvuga ngo Iran iracyashaka gutunganya ingufu za nucleaire, kandi yavuze ko idateze kubihagarika muri iyi minsi ya vuba. Mu rundi ruhande Amerika ikaba itabyifuza. Abasenguzi benshi bavuze ko nubwo ibihugu byombi byavuze ko bimeze neza, ariko kano kantu gateza impungenge zikomeye cyane kandi no guteza ikibazo kuba byatuma ibintu bitagenda neza muri rusange nk'uko abigarukaho. Ikindi Amerika na Donald Trump bo bavuga yuko hari gahunda ikomeye cyane yo kuba yarangiza intambara kandi bikagenda neza muri rusange. Ikindi avuga yuko icyo bifuza ngo nuko ibintu byajya ku murongo kandi bikarangira nk'uko impande zombi izibibwa muri rusange nk'uko bigaragara. Gusa Trump we nta kintu aratangaza ku bijyanye n'icyo Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rubio yabigarutseho, ndetse no ku cyo Pakistan yavuze binyuze mu magambo y'umugaba mukuru w'ingabo Asmar Munir yavuze ku bijyanye n'uko amasezerano yenda gusinywa. Trump nta kintu aratangaza. Gusa ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Truth Social akunda gukoresha avuga ko ibintu biri kugenda neza, kandi avuga ko ibintu hagati y'impande zose amahoro agahenge, nawe avuga ko biri kugenda neza. Ariko we ntabwo yavuze yuko abiri karibu yuko twabona abantu basinye ku bijyanye no gusoza intambara cyangwa se kwihagarika. We avuga ko ibintu biri kugenda neza muri rusange, ntabwo ahishura ibintu byinshi cyane muri rusange. Gusa Pakistan yo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igerageze guhuza impande zombi izuge nk'uko ibinyamakuru byinshi bibyandika. Binashimangirwa n'urugendo rwa Asmar Munir muri Iran, avuga ko urugendo rugamije gutsura umubano ndetse no kongera ikibatsi mu kuba ibihugu byose byarushaho kumvikana kugira ngo bigende neza cyane muri rusange nk'uko bigaragara. Ikindi ni uko urukomeye cyane rwa Pakistan rugaragaza yuko impande zombi ziri kugenda zigana aheza cyane, kandi ko biri kugenda neza bijya mu murongo kandi mwiza cyane ugana aheza nk'uko impande zombi zibivuga. Minisitiri w'Umutekano wa Pakistan kandi amaze iminsi 3 ari i Tehran muri Iran aganira n'abayobozi ba Iran bakomeye cyane byinshi cyane ngo barabiganira bijyanye n'ukuntu Iran na Amerika bakumvikana ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse no ku bijyanye n'agahenge muri rusange. Ariko Hormuz gafungura kuko bifuza ko isi yose yatekana binyuze kuba Hormuz yaba yafunguwe amato akakuba amato make cyane, ahubwo akakuba amato yose nk'uko bisanzwe kugira ngo ibintu byose bigende neza ku isi muri rusange nk'uko ibinyamakuru byinshi byakomeje kubyandika, harimo na Al Jazeera ndi kwifashisha mu nkuru yacu y'aka kanya. Hari kandi amakuru avuga yuko niba
Asmel Munir ageze i Tehran bishoboka kuba ari ikimenyetso cyiza cyane gikomeye cyuko impande zombi zigeze aheza cyane haganisha ku masezerano yasinywe hagati ya Amerika ndetse na Iran nk'uko abasanguzi benshi bavuze ku rugendo rwa Asmel Munir bise urugendo rw'amateka kandi rugamije kugana ku ntsinzi yo gusuza intambara muri rusange. Minisitiri kandi w'intebe wa Pakistani uyu nguyu yitwa Shahbaz Sharif we ateganya kujya mu gihugu cy'Ubushinwa bikekwa yuko ashobora kugirana ibiganiro byariye na perezida w'Ubushinwa ariko kandi akabazaba ajyanye Ubushinwa bw'igihugu cya Iran abujyanye i Beijing kwa perezida wa kino gihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping. Rero ibi ngibi bihuzwa neza nuko amasezerano yaba ari karibu cyane kuko mu minsi ishize twabonye ibiganiro hagati ya Iran ndetse n'Ubushinwa, twabonye kandi ibiganiro bitandukanye byahuje impande zombi. Rero uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa Pakistan muri Iran ajyanye ubutumwa bwa Iran ni icyizere byatanze yuko mu by'ukuri hari intambwe ikomeje guterwa ariko kandi n'akaboko k'Ubushinwa ntitukirengagize mu gufasha Iran kumva neza ibiganiro ndetse no kuba Ubushinwa bwakoresha imbaraga bufite n'ijambo bufite n'ubushuti bufitanye na Iran kugira ngo bumvikane ku bijyanye no guhagarika intambara no kuyirangiza no gufungura umunsi nk'uko bigaragazwa n'inyandiko nyinshi zitandukanye ariko kandi bigashimanirwa cyane nuko mu minsi iri imbere uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa Pakistan niyerekeza mu Bushinwa ajyanye ubutumwa bwa Iran abushyiriye Xi Jinping. Bavuga ko neza ibintu bizaba byageze ku ntsinzi, ikizaba kibura ari ugutangaza umusaruro w'ibyavuye mu byo bavuze cyangwa se tukabona ibintu byagiye ku murongo ku karubanda nk'uko abenshi babivuga. Iran kandi yavuze yuko intambara yarangijwe cyangwa se yatangijwe na Amerika na Israel iri kugera ahantu hakomeye cyane kandi yuko iri kurenga ku mategeko mpuzamahanga ya ONU nk'uko Iran yo yabivuze. Akubera ko umuvugizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze yuko icyo gitero cyagabwe kuri Iran cyari igikorwa cy'ubushotoranyi ku gihugu cyigenga cya Iran ndetse ashimangira yuko ari ibikorwa bibi cyane kandi bakoze nk'uko we avuga ko batabishaka kandi ko batabyifuzaga nk'uko abgarukaho. Ikindi nuko muri rusange we yifuza ko ibintu bikwiye kuba byakurikiza amategeko ko ku gihugu cyigenga kitagombye kuba cyagabwa ibitero mu buryo ubwo ari bwo bwose nk'uko umuyobozi abivuga muri rusange. Ibindi byabaye kuri uyu munsi kandi nakubwiye ko Iran itangaje yuko kugeza uyu munsi tuvugana amato agera kuri 35 yanyuze mu mora wa Hormuz mu masaha 24 yonyine ashize cyangwa se kuri uyu munsi umwe gusa. Rero ikindi nuko Iran yavuze yuko ishimangira ko ari intambwe nziza cyane yo kugana ku masezerano ndetse n'agahenge nibyiza nibyerekana yuko hari icyizere kigaragara yuko biri kujya ku murongo neza cyane. Ikindi kandi ibi ngibi byerekana ko Iran igifite ijambo rikomeye cyane ndetse no kuba ikomeje kugenzura Hormuz nta numwe uyibuza kubikoraho muri rusange. Ikindi twibukiranye ko Trump yavuze ko ahagaritse ibitero byose kuri Iran mu gihe cy'agateganyo ariko mu gihe Iran itakubahiriza ibyo ngibyo Trump yateguje itsinda rishinzwe gutegura ibitero n'intambara kuri Iran yuko mu gihe cyose Iran yaba itubahirije ibyo isabwa ko yazagabwa umuriro w'amasasu kuruta uwo twabonye mbere nk'uko abigarukaho. Mu bindi byabaye kuri uyu munsi ni ibi ngibi bikurikira. Nuko kugeza uyu munsi abantu benshi basa naho bavuye mu byabo ntabwo byari byoroshye cyane mu bihugu nka Libani n'ahandi hatandukanye ariko kandi hagati aho muri Gaza Strip ndetse no muri Libani ibitero byakomeye cyane bigabwe n'ingabo za Israel muri rusange kandi gihitanye abantu benshi abandi barahunga ndetse bigaragara ko mu byo kuri Israel itari kumva igitekerezo cy'agahenge n'amahoro nk'uko bigaragara mu nyandiko zitandukanye. Abantu bahunze rero muri rusange nk'uko bigaragara mu bitero byagabwe na Israel kuko abantu benshi bakomeje gukomereka cyane muri Gaza kubera amasasu menshi ya Israel yagabwe muri bino bice bitandukanye. Israel ikomeje kurasa kuko yo ntago ikozwa iby'agahenge no gusubika ibitero nk'uko abandi bari kugenda bagana ku nzira y'amahoro. Hezbollah nawe yavuze yuko hagabwe ibitero bikomeye cyane igitero cya drone kini gitero cya Hezbollah kuko Hezbollah yamaze kwigamba yuko yagabye igitero gikomeye cyane cya drone ku bitero ndetse no ku birindiro by'igisirikare cy'ingabo za Israel hafi y'umupaka w'igihugu cya Libani nk'uko Hezbollah yabyitangarije. Gusa ntago yatangaje abantu baguye muri kino gitero cyangwa se ibyangirikiyemo niba abantu bakomeye cyangwa bapfiriyemo nta numwe urabitangaza muri rusange. Ariko kandi ntago Israel iravuga kuri kino gitero cyagabwe n'abano bantu bo muri Libani cyane cyane Hezbollah muri rusange nta kintu arabivugaho muri rusange. Gusa byavuzwe byinshi kuri uyu munsi bijyanye
Iby'ingenzi nuko bivuga ko amahoro ari kugenda agana ku musozo cyangwa se ari kugenda asatirwa gusinywa muri rusange, ariko kandi no kuba hari icyizere cy'uko umuzi yafungurwa bitewe nuko Iran yatangaje ko amato amwe n'amwe yatangiye guca muri Hormuz, bitanga icyizere n'isura nziza y'uko ibintu byajya ku murongo neza cyane nk'uko impande zose hano zabigarutse muri rusange. Hanyuma ndagushimiye cyane ko rakabonye nanjye muri aya makuru yaragezweho kuri iyi channel yanyu mukunda muri benshi. Njye nitwa Ajab Marashi, ndakwibutsa ko ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa ikibazo wasokeye muri comment, ariko kandi reka nkubwire ngo wakora kuri like ugihe wakunze video zacu, ariko kandi wakanda kuri subscribe mu gihe waba utarabikora bikiri mu ibara ry'umutuku cyangwa se s'abonner n'ibikoresho gifaransa, ariko kandi none ukoshora gukora kuri share kugira ngo twagure umuryango mugari bigere kuri ibiganiro byacu muri rusange. Hanyuma mwese mvuga ngo Imana ibarinde bwanyu barakomeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.